Kwa masitwa ni Father Stephen Kaumbulu, muthembi wa Diocese ya Masako, ngithukuma parish wa Muthethene. Mwethukisya wa Thiani FM, nenguthocha nthini uthothi witu muthenyani wa umuthi chuma cha makindu. Matuku 6 mbere wa kuthina kwake, mwiaini walikile Yerusalemu, na ciana ni ciasembie imuthau ite ikwete mbonge cia makindu mokoni, ikimukatha mwia ikiasya osana yulu itune mwathimeni ula ukaa kwitu usiwe ni wendo na tei. Kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu mumo wa mwe witu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa beba mutheu ni siithiwe nenyu inyuonthe ana iya ni gatwithiwe tuyailu kumuthaitha mwiai tumukulie atueke mabitio maitu. Ni kumbulela Ngai mwene utoni guothe onengana ya makwa nundu ningititie muno kwa kwiciria kunena kana kwika maundu mathuku ona gutia monara na into nigiga ninguviticie muno kondo wakugucona muthikira mabinda onde unengana ikana guothe onengana ya makwa moyene kwa uyengai wetu. Ngai mwene utonyi guonthe atwiwietei atubete thabu citu atutongoesie thayuni utathela. Tuboye we Ngai mwene utonyi guonthe wa tina tene kuyana na kwenda kwaku mwobosia waitu osie mwi na kuthinua ngelanioni atunenge ngelekanio ya winyivyo ona itu ni tukuboya ni kana tuiatia ngelekanio yake ya umisyo mathinani tunewe kianda nthini wa kuthayuka kwake twiboya au kwondu wa Yesu Kristo mwiai waitu ula usumbika vamwe na asa na beba mutheu Ngai umwe kwa tene na tene guonthe. Isomo yambe uvo kuma ibukuni ya Mwathani Isaia kilungu cha 50 muswa wa 4 kuvika wa 7. Mwiai Ngai musumbi nunengete utoni wa kumanisia andu alangi ni kana ndavasiala onzu ndeto cia kumekia vinya kila kwacha nunengae wendi wa kwithukisya ta mumanyiwa. Mwiai Ngai musumbi nunengete kwithiwa ni mwiwi na ndithitwe ni mung'endu ndiacioka na itina ngauma vala ui ninaekie mwongo wakwa wa kunwa ni ala manguna na nanengane matau makwa kwa ala mangusa cia king'eua ndiaavitha uthi wakwa ndukatwilwe mata na kwikithwa nthoni nundu mwiai Ngai musumbi nundetheasya wou ndikavoavwana nina ukumba wa kumisya maundu asu na ninisi kana ndikasonokwa ndeto ya Ngai. Tumutongia Ngai mubea Sabuli ni 21 kiti kiisyo
Ngai wakwa undekeki. 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 Onde ala mambona mandegea muno. Mangomba makithingithia mitwe machasya. Tondunu na mwikwatasia mwiai. Umwiai na mutethie. Ethiwani munanae na mubonoje. Ngai wakwa undekeki. Ngai wakwa undekeki. Gitembingeni ndiululukite. Nguthu ya ing'endilini mbilingilite. Mandonete moko na mau. Mandalite mabindi makwa onthe. Ngai wakwa undekeki. Ngai wakwa undekeki. Nimanisie nguo sakwakatiwa. Na malimanila kanzu yakwa. Amemwia induka ndiye nyoka. Wevinya wakwa ikalate kundethesya. Ngai wakwa undekeki. Ngai wakwa undekeki. Ngatavania sitwa yaku kwa naiya makwa. Nangaukatha umbanoni wo. Inye ala mamukia mwiya imutaiei. Inyonde anama Yakobo mukumiei. Na inyonde siana sia Israeli mukie. Ngai wakwa undekeki. Ngai wakwa undekeki. Isomo ya keli ubo kuma baluani wa Mutheu Paulo kwa Filipi kilungu cha keli muswa wa 5 kubika wa 11. Ethi waina beba taula Kristo Yesu waina guo. We ona kau ai Ngai vyu ndaosa kwithwa eyanene na Ngai taundu wa kutinde alumanite naguo. We mwene kwa ngenda yake ni watie uwonthe na etwa ngombo. Ni wethiwe ailie undu umwe na mundu na oneka ena umbe wa mundu. Ni wenyivisye mwene na ethiwa emwiwi kubika gukua. Gukua ngelanioni. Kwa gitumi kiu Ngai ni wa munenevisye muno na munenga isietwa thila yulu wa masietwa onthe. Na kwa kwa kunenga isietwa ya Yesu ndaiya siombe sionthe ila sietune na ila siekunthi na ila siebala mabeba mala kumekala nikatulia ndu imothaithe. Na kila mundu nuka kusia kana Yesu Kristo ni mwiai kwa ukumia wa Ngai asa ndeto ya Ngai. Tumutonge Ngai mubea. Kristo ni wenivisye ethi wa mwiwi kubika gukua. Ona kiku cha ngelanio. Indi Ngai ni wa munene visye. Amunenga sietwa inene kwi masietwa onthe. Mwiai neethe nenyu. Wende ovo musio wa mwewiti Yesu Kristo tondu wandikitwe ni Mutheu Mathayo. Ni Mathayo kilungu cha 26 muthia wa 14 kubika wa 27 na tuikila tusome wa 66. Yudasi ayetikila kumuthoosya Yesu kwa maitha. Itina wau
umwe wa ala amanyiwa 12 ula wetawa Yudasi Iskarioti ni waendie kwa thembi anene ameati mwenenga chau na those Yesu kula mwe na moma mutalila mbesa cia siliva 30 mamunenga nivo indi kuma vau Yudasi wambiie kumantha mwanya museo wa kumuthosya Yesu kula mai muthenyani wa mbee wa mboka ya mukate utembota amanyiwa ma Yesu ni maendie Balawi mamukulia ati wenda tukauseuvisia mboka ya Pasaka ba ake ameati enda imosiene munene wa Yerusalemu kwa mundu muna mukamwia mumanyisia ya syau ibinda yakwa ni thengeiye ni ukakuia Pasaka musi kwaku nina amanyiwa makwa amanyiwa nimekie u Yesu wameite na maseuvia mboka ya Pasaka kwa vikawio Yesu na amanyiwa make 12 nimekalile nthi mathiwe maende na kwathiwa Yesu ni wameia ati ekai ni mutabie umwe wenyu no kunthosya kula kwa maitha makwa amanyiwa nimewie wo muno na mambia kumukulia umwe kwa umwe ati mwe aino kwithiwa ni inye Yesu amasungia ameati ula ukunthosya ni mundu ukuvokania na kwa isani ne yemwe kwa uo mwana wa mundu ekua okuyana na undu maandiko matheu maitie indi cheba ni kwa mundu ucio ukamuthosya mwana wa mundu kwa maitha ni kaba kethiwa mundu ucio ndasyawa Yudasi ula wetikilile kumuthosya Yesu kwa maitha amukulia ati mumanyisya no kwithiwa ni inye Yesu amusungia amwia ati we ni wanena omaende na kwathiwa Yesu ni wosie mukate na atunga muvea kwa Ngai ni wautilangile na aunenga amanyiwa make ayasya ati kwata imwe one mwe wakwa otau ni wosie kikombe ki ndivai na atunga muvea kwa Ngai ni wanengia amanyiwa make ayasya ati nywai inyuonthe kuma kikombe niki kwou mwitua ata na moma musungia mamwia ati nuvititie na ailitwe ni kuawa uvo museo wa mwe wetu Yesu Kristo kwata imwe uone mwe wakwa mwethukisya kanisa itaneya wachumwa wa thanthatu wa Lent ta wachumwa wa makindu na wachumwa wa mathina ma Kristo itulikana nzia ya uvosyo witu tulilikana kukuana kuthayuka kwa mweai na kutanisya kwitu na thabu na kwiyenda ni kana tuthayuke nthini wa mweai na kuvikia wekeanio uvosyo na wovosyo twatianisya uthaithi wa chumwa kinesa mwikio witu no kuongeleka na kululumilia maisha maitu masomo maitu metutabia mieleka ukumya na unyamao kuthokwa kwa Yesu ta musumbi Jerusalemu kusililwa kwa mbongelanioni kukua na kuthikwa kwake tutanei kumuthocha Yesu ngoni situ na kuyana cheva iulu wa thabu situ kawathi kamwe kakulasya waivoyela mamwambie mweai wakwa waivoyela mamukuneiye na misuma mutini usungio ni yi twaivo ikomanoni mithenya ili mbee tuilonzania osana na itina tuilonzania mwambe somo ya mbee ni wathi wa 3 wa Isaia muthukumi wa Jehova ula unengetwe kumokilia ala aeme muthukumi uyu ona abitila mathinani ni wiyumbanitie kwianisya wito wa Ngai ninaekie mwongo wakwa wa kunwani alama nguna sumbe wa Yesu ti wa nguma na ngathiyo ukakwisila kuvuthiwa na kunyamagwa ndeto cia mwathani Isaia situlilikania undu Yesu wathinie ni kana atuovosye na undu ithie na itu twailite kumwatia mwiai na ulumu ona twina mathina somoni ya keli mutheu Paulo tutabia undu wa matabia bilivi Yesu no na undu wokie kutumia ukomboni wa thabu na kikuo Yesu ni watie ungai wake
na etwa ngombo na ethiwa ili undu umwe na mundu ekathabune. Ni wenyibise mwene na ethiwa mwiwi kuvika kukua ngelanione. Kwa kitumi kiu Ngai ni wa munene bise muno na amunenga isitwa ila yi iulu wa masitwa onthe. Nitwaile kwosa ngelekania ya Yesu kwa kwikala take. Keli tumanyekana ukumio ndukoneka pate kwile aene kwa kukua ngelanio kila muthenya. Nitwailwe ni kuthimbe wa Ngai twina wendo ngosi na melilo tuivoya tii wake. Ngai enda ngoo yina winyivyo na melilo meaniune kana itonye kuvikia tii na wendo wake. Uvo museo witwelesya undu Yesu wathokiwe Jerusalemu na utanu. Yesu atumiye mwanya usu kwimanyithania kwa andu onthe kana niwe mwovosya na kuyanisya wathani wa Zefania. Inana wasya munene we Sayoni mwai mosumbe Ngai wa Israeli vamwe naku ndukakia undu muthuku ingi. Na otau wathani wa mwathani Zekaria. Tanai andu ma Sayoni sisya imosumbe wenyu ni ukite kwenyu, okite na utanu na usindi ni mou na atulite ndena ya ing'oi. Kilungune cha keli cha uvo museo nitwatavua kana kuthina kukua na kuthayuka kwa Yesu ni iko ya bata muno thayu ni witu na wake. Kwa mbwangelanione ni mubango wa Ngai kutungia ulungalu na wobosyo andune make. Ni undu wa kubindisya na wa kuthuthia kila umwe osengelanio yake na akimwatia Yesu. Nitutonya kusianisya maisha maitu na andu ala awete ngewani ino ta Petelo ula wamukaiye Yesu, Yutasi ula wamuvunyaneiye, Pilato ula waendie uteo na wasya wa ngoo yake, Elote ula wamuvuthisye Yesu na ndongo isya Ayuti ila syalulumiilie utongosya wasyo kwa kumua Yesu. Yesu atulile ndena ya ing'oi wonanio wa musumbe wa muguo. Tene asumbe matembea na mbalasi ibinda ya kau na ing'oi ibinda ya muguo. Solomoni ainewa kivila atulile ing'oi ya ithe wake Daviti. Otondu isanduku ya miao yakuiwe na ndena ya ing'oi itaatumika niguo Yesu walikile Jerusalemu ta isanduku yeu ya miao. Yesu athokiwe Jerusalemu ta munene wa ita sya Ngai. Simeoni Makavii ni wathokiwe muthemba usu ta munene wa ita sya Ayuti mwaka wa 171 mbee wa Yesu atanasyawa. Otau Yuta Makavii ula watongwesye ita sya Ayuti kukita musumbe Antiochus Epiphanes wa kana na kwovosya ikalu ya Jerusalemu kuma kwa abakani mwakani wa 163 mbee wa kusyawa kwa Yesu ni wathokiwe na utanu. Andu ni maweta ndeto sya Sabule ya 25, 26 na 118. Ndeto ino osana ni kwasya tuovosye oyu. Ayuti ni mavoya Sabule ya 118 maithiululuka alutali ya nthembo sya kuvivwa mavinda muonza ivinda ya sikukuu ya tusumba twa matu. Ivinda ya Pasaka niwe mavoya osana kumaanisha mwai ovosya musumbe wa Israeli. Yesu niwe musumbe wa nthi yonthe. Kalondu ka kuthembwa katwawa ikaluni mithenya ina mbee wa Pasaka na mwatianio wa utanu. Mithenya kauta mbee wa Pasaka Yesu kalondu ka Pasaka ni watwaiwe ikaluni na mwatianio wa utanu mwingi muno. Yesu ni waiye nundu wa Jerusalemu
na mwatianio wathela athesya ikalu. Muthenya ula watie ni waumaniie mukuyu nthata kwaguo ikalu yaili nesa nza indi nthini yaiyanangiku ni mathabu ma andu moosie kindu kisio witikilo indi machananga. Kwou tuikamunenge Yesu mwanya wa kuya nundu witu tumuciokie mwiai nikana twithiwe na utanu wa Pasaka musuu nitwaile kusya matunda ma utheu wa ngoo, ulungalu, winyivyo, wiwi, ulau na uekeanio. Tuikaendee kusya matunda meu ma thabu, uvuku, ngathiio, kimena, ukengani, uthioeku, kiweu na utonu. Twikavuche ngoo situ Yesu aithesie na musalisa. Nitwatuiwe makalu mapeva mutheu na twikale ou tumuthoche Yesu ngooni situ chumani kii kitheu. Otau twinyivye ta kang'oli kala kamukuie Yesu nikana tutwae uvo wake nthi yonthe tunyuve ngalila tukuungama nayo nesa. Ni ala mekwasya mwathimeni ula ukasiitwa ni amwiai kana ni ala mekwasya mwambe. Twosengelekanio ya meli inya wa Yesu, Meli Makitalene, Simeoni wa Kulene, King'ei Kiseo Dismas na Yohana ula mutume. Mwethukisya ni kuendea sikukuu ya utanu ya Pasaka. Mboya ya witikilo wa atume Niwitikila Ngai asamene utoni wothe mumbi waitu na nthi nake Yesu Kristo mwana wake mumwili waitu ula wosie mwikwacha machawe pa mutheu asya wanimbikila Maria athinwa kwa Ponzio Pilati ambwangela nyoni agwa athikwa athea uimuni athayuka muthenya wa katatu kuma kwaku ambata ituni nivo wikalako kukomeka Ngai asamene utoni wonthe nivo kaumasile ala methana alaku ningitikila beba mutheu kanisa Katoliki ntheu utethanio wa theu uwete wa mathabu usiuche wami na thayu wa tene na tene utwikeu. tulikane tusya Yesu syasya voye na mukanengwa vingu seina mukavingwewa tuvoye. Mwiai nitukuvoya nikana kwakwatia nzia ya uvosyo witu kavindani kaa katheu utwongelele mwikio na wikwatio tunenge mumo wa wekeanio uvosyo na wovosyo. Mwiai utwiwe Mwiai utwithukisye tuvoye. Mwiai nitukuvoya muo gwatanio na wendo makanisani maitu, serikalini yaitu na misieni yaitu. Mwiai utwiwe. Mwiai utwithukisye tuya mboya situ mokoni ma mwaitu Mbikila Maria ila tumukethia tuyasya ngethi Maria usie gracia. mwiai naku wi mwathime kwiaka onthe na Yesu usia wevi yaku ni mwathime. Maria muthenya wa Ngai utuvoye iria vitania yuna ivila ukwa kwitu utwikeu. Wamwiaiyo sana yanisya mboya ithi sya thukumi maku alama ili vambe wakuondola Yesu Kristo mwiai waitu utwikeu.
Asa wakwa ethi wa gikombe giki itonya kuvituka ndanywite kwenda kwaku kwikwe tuvoye. We mwiai ni watuvunithia na liu mutheu wa ekalisti gikuo cha mwana waku nikitunenge wikwatio na kululumilia mwikio witu kwa kuthayuka kwake tunenge umisio na kututongoesya thayuni utathela. Twivoya au kwa ndola Yesu Kristo mwiai waitu. Mwiai ni ethe nenyu Ngai mwene utonyi guothe na mwathime na kumusuvia kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu tuthi na mugo tumuthukume Ngai misa ni yathela tumutungie Ngai mubea.